Oh my God. Me da say, Emma Wakoba. And na ya way wo Odo Ahomaso Adom TV. Facha me. Meni no ho. Eba na ekọ kasa na doso. Uhulaina. But anya de ya eba ya adwuma no amana ye kama. Etimi guso eda se. Enne wo Odo Ahomaso no. Ye be bie ne ma bi enisu ede ama. Na wate ho ase niama wemre de edi wunya de ejojo waka ekoda na nyame nya adom na wokọ no emra through netimi pamuka na de me de se wagi atum na wo hye wo dross de me de se wagi atum na wo check wo HIV status de me de se say wanka se wakọ hwiahwia na wahu se obi e wo virus ni bi na woni na akoya adamfo na ugusu hye ni nkran say onkoso num na adro obi okoso enum ni HIV adro no otna se eche na ne a wanya virus no no de wo say me pa na adwoa mi say me pa na kwekwa mi say me so me de besan no sankofo no mo nche and mo fiat as for asasi so because all the sane ama no de ama kofi no de ama yaw no de ama kwaku no de ama kafui wono so wono munro enti odi musa na mo na ye bebre na ba ye 8 no eno entimi nye hute na emom se wonim na wafa yefunu na makọ hospital na ya hwehwehwe mo jam ne unso wo bi no inro bebre e wo ho a ya de mema no wanom na wafa wo ba na empo wetimi ama nufu nsuo odofo e wo se wo do wo ho na wo make sure se virus no wunya bi ensese wo kotiti bi because you share zero infection but was so to me protect wo said the American 16 years and more now what there was so wanted the eba I upo bronya shoe upo bronya tade upo handbag enu tu ko bone ro na wo say enu tu do no a ende na ade ayo me de minya ya anka oba abstain na emom empatwe ne koso no amunnim ho no se be ma nya akukudro no se wo na mewa na mwetimi akwa check mo health status na wo check wo health status na HIV it is part Medase. Mekoswada aya anajo black insecticide coil. Chale, wakonya ato. Any this spray. Aya black aya anajo black mosquito coil. Order for 12 hours. Emauda na ho. Wunya cold bia shrinyo. And anajo insecticide spray no. What a full sprayer. Abwa bay ebeku ni nyina na sente no eye kama. Ema wona na ho. Ema okun say yes. Bibia be fie ho. Obi ebisa. Di ede no say bo ne da fom katamanto kaneshi bubuashi bebia. Ye kas ni nyina mkrom kotobi. Bronya ba wudon koma ba ema obediu. Uwo 50 Ghana cedis a kona kwajibi. Next start it ton. Ebedu December 25th no ubenye sika du bronya bema emfa na ho nka me da say auntie no Mary are ready that is saying and no punk na tiabo punk na tiaba atiaba me da say ebusun obi ahun ye me da say so refi me refi me da say Edemo Anne she's got a lot of experiences to share nyamia dom onim de onim de ekro wa hye ne ho so oja ni queen so many years ni and so wa hye ne dross tight me say me ma ne beba but yenya choice yeah that say usu betimi aye ai Mr. Anim, hello. The business tycoon. No. Well, you your designer, oh, Oba Papa Bio. The name to say. I don't be a cat. Bro, I be doing 419. Obi Fabinho. Be being near me and I dear Titi, and then we send you on a WhatsApp. No, na yes, if him kakra, say yam passe yampa because the voice are circulating. You see, go for be far taxi before be from committee 2.
then they cut them a community 1. I don't know how far that is. From 2 to 1. To 1. Omo ti omo ni no omo da back omo da Dodua forest on baby e twa bakuti. How far that is true, but if it is true yen nyina yen hwe ye ho so eyie, especially teaching yen nua emma eno. You know, there was another one so kind of say if that one is also true. Or say sorry ahomachi ne be esu. Into sorry ahomachi. So or krokro akwala no. The who and say young guys be fika bi mu. Na when say to be in a compound house or something of that sort. Nice, we are hata nema of fear. Hata nema of fear no be yi niama na. Yeah, at the close of the day no, it is yen pepper yen shi niama no. No mo mu use yen shi niama. The who and say niama no. If that one is true, but we don't know. You say niama no. Adults be brave. The pabonethan is the kind no. Even besides Brunya Nankasa Yedi no. Election time so no. Most of the time no. Niema bibi say no muta esisi. Intimate stress say, "Mama ye hwe ho so ye na ye ma ye ni nda o te say aboa owo na ye fa ye anye hanamu nan biara." That's it. Adishima eno Mary agina konya. Eno Mary, menim so atoniema wo krom da. Kiosum nsem osisi. Efi this time ekodu bronya no. Nsem Bennett esisi. Yo, me that's it. Nsem de ebi sisi. Na akoya ware program so no. Oba kwadwofo nso enwale. Bronya bebe. Oba besie bi timbe me bia mene. So ka se Christmas na be wa mi entie ne Christmas na eba no kokrom kohwe ya prigidigidi. Enti aye aware program no. Oba kwadwofo nware. Because aware no odo no 20%. Passion. Eso odo hu hyem na usua be ma no ne be ma no susua. Nti aware ye dwumaye. Nti so ye kwadwofo a ye rehearsals ofie. Ena Mary san kebiem. De waka ne modu. E modu ampa. Me pa cho san kebiem. Awade ye dwumaye. Passion. Me da se. Ese se usua be ma no. Ne be ma no susua. Nti kwadwofo nwale. Nti so watim be ma bia mene. Say we ka say Christmas na be wa me enti eduru ho gidigidi ukototo ne makoye ho ade ade ne e beti afaso nti we kwadwofo ye rehearsals ofie say me pie kwadwuma na me pie hwe wo mpaso hwe wo nkukuom hwe wo mo wirem nye so osoro ya no we gene ye ton enti no ko fa bututi no be mani huwa no ye sukusukusukusuku enti no foforo na o pa wale ne de ne na oba na wa mie nani me ma no so ya amususu mu kwema ne nkyere ya mu nta mfre se me ba ho ere be di weekend do ana se me ba ho me da na kwasi adai wo tai yesa abeko no atompa no hire so ahan ne dan ya no atompa no hire ne ma sensen no tutu ogu mpase enti wo ko wa mo nka me ma no so no ne me ke bia ma wo ani na ho na ya na sometimes no wo so dua bubi na so na fe bi wo ya wo ani na ho na yesa na wo so omoni ana ho saa no ara na yese blame no omo na de ma won ho wo ko ba pese o wa no ho a nye ni nya na abekra mobile phone benti o baby hello be there okay me ba wo be kono atompa ni hire yin ni nkuku a dollar yi nyina no de lazy akata so wo pia hye mpa na etisei anaso wo kitchen kura na tete no pepa ho unso wo bedura wo ka kura udura wo nyina boko no aba ben pepe jese wo ba wo anhwe yi a wako wale fia kwetena fie nti bronya bebe ye no hu hia me pa wonim se enra program ye wa Adom FM so papa bi worry girl bi je onya worry ni mpo na o se ni yire aka baby ni wa bofra ketwa enti o ma na mahwe akwala na opeso hwe se de wo ba no ene mofra ne betina hwe ansana wetimi aye ne ho ade na ye ne papa ne ka se one more compound or no any fee, but compound hustle. Obano, only my pra. You see? Just near the piano pra. Or also say near the piano prefi. You see? So when you think. I had to say if you fraud any hobo and can you never baho because prior nam soa a pamo and tatiana and cancano a pamo woman. Inti one prada you cross here with the empra. Your pride is so pretty. Your prada. Sometimes 3 times a day. Say more fear.
anapa na di so apete form na wa pra ye wa pra ma pra o ukonya maami bi a oye nita ade ba ko peto form na se wo ye na se kura titiri o mo te o ma se mfie no we beto obeka se wo nipa bone ase wo no be pra be 20 times because o mpefin unso no muso atwawo ene mmere uko bi fie ono mpie ota atwawo ato atwene easy chese twawo chese wontimi mpra no krom peke o announce makwala se peke ana kyira bofra se ye num so ntontwene obi ho de mi fie ni fie no ma unso kura kuma wonnom and yes because office will be shane so but our ye made ma wankasa wo ho ana wa bra bom ese wo hye wo ho so akuma wo TV a ana say aware ana say wankasa wo nko ankra na wo te a adwuma ye o sao adwuma ye kan ye ntia de na adwuma ye me nko na mete tama me pa na me sorry tama me pa na me didie me obi anhya me so metimi ko krom emre bia ba emre bia me ba na me yi me ho a we da eye me nko me dem mo adi en bi ho na anhya me so mo ewiase na ho kwakuma ayo die ntie na ho kwa ne se me baaye na sister no ye me kaso busan say anti obe change ho me say am change me ene sen utena nipam osia pro ho bon ewiase no nko awo dia dabi ewiase nyo nko awo dia o obi betena won chan edi wuni me say me ba akra na me pese me dress ten say ma betena ha just yes wonim kwa mu asem wonim kwa mu asem obi betumi asi ne bi kwa nyame ayi wafirim wona wa han mu da ho yi wadagya mu da ho yes ehwafu matwem anda we hye wase basa chese ehode ye anda debi inside na se wo ma ho ye neat obi kura nhya dross you see na obetimi afiri pokwase abedru achemota obetimi anya nya accident ya obetimi asi na wo ho kura pa ye ma amenu no ye neat no mo kwafuo mu a eno mo tampa pa bi amwase ni neat because we nim de betimi asi na me se me ba ha ebi a me change me hunti no ma fa de fun bi obi be hia wo no onkwan we oni munyam we eti oni pa ho a wa create ma wo creativity plan of life sanity enu ntini wan kasa kura no wadwumaye ese ntini oni pa sorry a wadwene no e kasa kire so twusen obi ho na forget it wanu mutin wo ha no wadi dokono na ese no reta so ti sese bi enuanu ma epo ye hu enti wo po ho a wo po enti wo adwedwe no ma hu sade no na so be ye ba onim o mi nim ni pe bi adwe ese wo jai ebe ye obeya madina jegon because mitimi hu se nipa no ya ne bi adwen no mi nim se ne nyame si bo obi no obeya to the sense o ese me nim anya se ya wi enti ne obese ne kro be destroy na nim ne kra enna wonam na hu obi a wo kohwe ne mienu miensa wato twede enso wa na wo ye ma wo hu o na me kasa dwene ma wo hu nya wo kwana na wi ase wotimi hu obi no aye kaka moto bi wo hu na ye ade wo kwana anam emra so so be ka kire wo hu se wo do wo hu na wo ni mo hu no se niema we se mi jai insma ye kan obeka se ye kan simple sa ye kan ntokwa so bas me bo osu ma we wo dem ho one big single room arrangement ben and am I ho what done for back robbery say na ukra de wonya yesa oboss me de mommy nra ho why ye ni so ra o single room na woman adwuma mana ye na esan so no so opa adwuma ye ntino on pay feet no obere wa nyombo na beka wo so odo niam to say Mr. Nim hello nyaba in some dos yeah tena mo kaya Adama kai bibi samo Mr. Nim kai bibi kai bibi ka wo kan nyina na to di uze mema nka se ye hwe niama yes mema ye hwe niama ye wo obesi ye wo ma ye ni omopie yes ni wo emma ye warrior what you say se me pese ye tester those days bo ni pa ne tukwan maybe a year ne yakọ at a neutral grounds or bible how be sorry things of also ye rabanti or be sorry anopa no matter the environment say ye village o say ye krobiase o say you be fie kra ne yakọsue o se nka oba wo sorry a woni ye anything oprafie
Na oba ne be so fo so yo hoho ni nti. Odbe dis oh menye ha na mefi. Enti onya hwe. Onya hwe bo na abere bi mokoso ye no. No oba be frɛ fi hon ma no pa. But oh sorry. Na nka ho aprae. Na nka oh eno ene de me so mama me so menye ekurase star ibi. Me so me mpra bi. Oh ne de baba. In fact there was me nka se me tu me kamfo na say me can be. Yeah. But the fact is you kweye bi wo Samanka side o. Okay. Orem to be precise. Na ye call no anopa sorry ye no ina fa prae omo pra no so kokon mu bi na surprisingly lady na ni eni mu bia ho lady na ono so fifio na no ye oba wo fi ono pra no not when they are coming from the same town. Oh, it is essence ono fa prae na no ka so ma menju na me so me pray bi no ebenya nkita ho bi wo omo mienu no entem. Oh we e die ni oh we dey any oh me as me oh me so I had me feel then it became like now no more no omo be yeah and now for because the realize some you fi kroba so be nua damfo and it create a relationship there right it about oba bi wo ho no ma ne nsa nka ne nan nka it was sorry cry no dey no with the presence of say if you cry krom ina makọ edu krom me fi ho no oba feel say we think can me higher than those people there. Inti eduane ko be man e kra no say chance mu kro be twitwu kra no akwagoda ne manso. Oh did we on na for the viewers ash me more no apa bibi na say dem hwe na ohwe ne more ye me nyenden ekuma me no be ko no ahwe o more no me ye din na me ba na maka say entanye bia me no kotena fie na me no mienu a wo be hwe more na ma pra na ana be hwe more ne be siniama no you see it's a fact. And some of these things, you know, any Myanmar or was a man so then yes, because one just sickness in at the close of the day, you know, but why your band did not coffee. Now the Nico no fear na sa time now. Or was so yes high in Jumano. Oh, be Jinaho. No, I can say, oh, no, sorry, no, copra. I beg I say, they ma minda kakra. Ochina, on sorry, no, copra, make a bow of your no, towels. Yo. What will it towels and then I say for into a soprano if you share about because me any pay to pay muche mo and you not sweep at the close of the day on now for 4 bar o be man no anyway nim guasie account adeshi my baby brave my bawa especially be brave e wo fie a wo manyi a wo musu enso no akasa ntena se en check ne ho e bia brand ono wo nante ye no oniu onye ohwe ebi so wadiu ehun se de wote but enye no nkwa na ohwe wo hwe ni ma bebre e se sikambo ayedin wo bia pese obe save entinsime ya bobo sui na ohwe na wo mu a odofo yi wudie memfa nkorua eye 2017 mu sesa ansa na 1st January 2017 aba pe adwuma bi ye Migusu eda eye anajo insecticide spray ase some abeso yasene odofo mi se ba bia ko kanshi ko pebito na ton na we so unya ho faso a ni call nso de e ba ma obia o woto a emu odru eson eye extra large nso 12 hours onua na ni hwa no eye strong kon ni spray nso kumwa bia crowd so then ebwe biara every insects ekuno kona kopo bito ebwo no eda form shop bia monkoto bia na monton wo na se we ni edeko we ni edidi bronya no we ni edidi new year no anajo black mosquito coil any anajo insecticide spray no baby you got to get it too. Na wa obesha ase aboma baso ni ma pankwa na me de ebremo bi twa mo ketu abi aba ni ba ebeto aso that's it. Oh my God, me da see resi come Instagram page at Akumo Mazimbi fansam no Google ho make can come out akwa bi no fa so eye nkrofo 419 omu sisi nkrofo e mani bi omu ye lazy me mani bi omu ye lazy omu ye hard working. Give it out to me on my Instagram page at Akuma Mazimbi making candy you know me that's. In fact, what be a power dear
If sa wade yo ba na wade a eni die eni ebuo bebre eba ho na wo be kwa wade ni mu a e de na wo hwehwe sika no din no ne to no ne nufo no ne simudre no Brazil hell na na say wo hwe ne said you tie no ne events the natural self any artificial niama no wo hwe ne natural self ne kasa ne nyamesom ne bufuo ne nijie na temudidie me da say eno Mary agina konya ye da so wa ha Mr Enim eno no so aka ni bibi but me ma denka ababa we bi hye o si ruade ne de ma ye me de yes me sua di wo Odo Ahomaso enti wo be kwa wade yi won hwe den se obi be kwa ware fofora yeah okay me da say wo be kwa ware fofora eso di hwe wutirim se bibi atumi si okay be ma no betimi ne hu betimi akere no afa sikam ana say ne hu betimi adodo no eno ne fe no love 20% no oh na kire wo do 80% odo 80% wa 20% wa ware mo passion no ne fa udu hu hyem na ya adwuma ye no eno ewo na ankora because odo no ye 20% ehia no 20% wagina tum se ehia no wayare wagina tum 20% so miku yare me do no ne mre yo se bi obeyi bibi e be hyew no wagina tum 20%. That's right. Enti yan ku ene kabom e me ka se asomasia wade akono enye odonko a okay wo de ka you imagine say wo ye be ma me do wo so do me na sane wo kan ye be ma kwadefo onkoma sebe woni me beda wie na ade ne medie ene kura no sane ni bia ba no adidie twofotwofo na twam me da se twam enti ni ono ye bibia wie na munya aduane kakra kwa na mudi a eboa wankasa onipadua aduane a eboa nipadua no kakra efa ya de wa emrewo eno ne yedie sa aduane e beboa nipadua no enye de be ma wo yade eno ne yedie so won shanse ni di bi de a ene na wo yade ayewo mi ken enye aduane bi ehu wonya wo apema mpesie watwi abomu kwawun susui e ma ne kakra anopa wasori anu ankosua edi baako ewia ananyumre wanua edi enye de odi bebo machi be edu no eho srade bebre emoa o quality food enye the quantity ani nyina ya de no yo na kuma constipation yanka se woni paso yi woni mi naduro constipation se wintimi ko toilet constipation me de na na kire me sorry how much bia me numu nteso me mene na ma bonso wo betimi anu so bonso kakra gu so wo de ma ho a second me say me hotimi buy me say sa na me kire aduro ba ko aduane mu aduro yo doctor for kan yampa se dunia ye die yaduro banku ya ye kan fa banchimfram kan bete ne di enumre ana wawi aduane na se constipation wo so na se wo se constipation no na ni e den se den na de chikwa na amfa ya mu ana de chen obi hu ntete na ewo mu no fa banchin ka ho isan se ye din ti kan bete na fe di ne wo pe wa be nso adi aduane pa enye banchi be buru mole so we twi maku no de atai uku hu yo men ko Mr Enim ho wa hia baba we ebia we di ni ba ko mienu wati Odo Ahomaso enti magam hodie apart from edie na o very good no edie mbio na be ma na ehwe ansa na wade na baso kuma sasa me maka hada o okay me because okay that's it. But the fact of the matter is we have indicators we have to look at. Oh yes. Because we are honoma of course oba na me ne die no she's good in bed skills beyond we yimi am me hu say oba no me ware na oh ebe but the fact of the matter is aware no enye oba no nko na aware no kai so o ware oba no o ware no obusuafo
ewo mu bi onam fofo ewo mu bi dia send obesi ahwa umakra daachi ewo mu bi it is there some indicators also because also ni oba ni pie now share the human relationship po and also ni be ma ni pie now share the human relationship po because of be maybe wa oni ni be pie and oba wa oni ni be pie oh na we share onam fofo na mo bonkomo ne behavior the gesture kekepo no will put you off from your friends because if one person will lose o fiancé and also future wife intino obama wa cut it off from your friends na immediately po ba ne be start to all cut you off from your friends pe no so kai hu say obi pepe bi so ye den ya ahwerew because obi wo ho no na edwuma bi kro na de ye den o de brew na so yiri emuna nanim no nye social to welcome your friends to your home why na beba so chine bi kra bi to na se wo hia emwa bi ofi obi wa why na beba because yiri adani jata no tifie o bebe wo muna nanim unu anam oba ha wo muna nanim o ma me no oba ha wo muna nanim ono kasa kra no krofo oba wo muna nanim wapam obi efifi on nefi how there's an issue obebe bi na kokrom ina oba ipon kasa oh dear ma me yare inti yen kwosra no si oh sa no si oh ne ma me yare de yen fat say shopping mall na ana say shop bi me ni ento milo ne hu niama ne bi ne yen fa nko sra brewa no ba ni so ma me yare say we de hu hia o yen koto apple bi ne mu ne USB mi ni bi ne no si oh de bi si to se niama ne ni milo ne maka ba bro yare de to se ni mo ni de kwa ebeboa which is nice na peska ba ni so de bi yento akutuo bi ni we bi ni emfanko no see you sa na na akutuo ni apple no so enye bad me nka say ye bad ko de tie story no okay o ba ni catch ya itiro the owner dey so okay oh ye bad yeah yento pineapple be say mienu bi ni yento apple be miense bi ni empe watermelon bako enkan ni emfanko because ma me yare enye sa na pa itna kem obisa na si oye ni itna kem ni ye kwa na ye mane oba no ekromu kwan na ye kwa he so o ma me na friend me say o yare ntino ye nkonko so o se ni nema du sa ajibon o hu yase maybe mama dey so na wo dey ye ma no subatan eat oh sa no say I say me bisa say ye because o mama eye me so me mama that's right it say me catch us say me mama yare a o say wo hu say your mama o say mama o eye nyina mama I was so wonya that atenka no wonya sa odo no ensese wo do wo mama 100% na wo do wo ku mama 20%. That is it. Me ko come back ma ajan 10%. Say na me me can say for me no I fruit mo but e ba sa no say ne mama oh ne mama dey sa ne yempa he yempa mi lo kakra anantuma brother so yempa ko antuma brother so bi sa wo no o say eye it's okay enu anu ni ye dey ko these are some of the women some of us we are getting married to in our various homes you feel say ne busuafo eba ho a they deserve fufuo eni mu akokonam fufuo eni abenkwan omo the plate fufuo na ebedidi but ni kunu ebusuafo eba any dear cap now. No, enya pressure cry. That is it. But the part of the matter is, ni nyina me blame ye me no so. Because ekuma o me ma odono, me ma ye ma odono. Endi enimu. Nyina make us odo 20%. That is it. Odo 50. Am odono ndi enimu kan. So odono di enimu kan dia. Ene sai ne ma we hu. It is only an over strong time we say and I'm going to feel because the way he behaves will tell you say buy me worry or your boss say me worry and also boss say me ni pie. Yeah. And that is what we have to look at. And yes I didn't do oh shepa. I sorry your money bebre wo ho. And so you can't bounce of marriage pe ubon na obi a wa shege to kakra bi ne be gina na e ma na wo ya fe ni nyina so na mo da so te bench ni so no matter that na get we so the that is it I go for it dia program e de ma yi na what questions ni bia
womo bisa. But say me Instagram page, I don't my church mama kenkan omo boy abaso. I say today your guests are let's say I salute to mo. Case watching life mama. Frimpon say, Mom, you look good. Mwah. Me that say. My shoes say, I'm present. Oh, my hands are up. We watching you. Nana Kwesi looking sweet, Mama. Patience said, you are looking gorgeous tonight. Susie, baby. Whoa. This woman is incredible. Looking good. Me that say. Linda Asari said, Mama, you look good, nice. I love you. Abi, Sir Okumase, also Odo Ahomaso is airborne. Me that say, just see a banana. Karim, sir. Mama, good evening to you and your panels. Mama, some girls are very dangerous. You can't find their real character. Indeed, when you are dating, you only know her when you get married to her or you take her to your house. I'm watching you live from Techiman. Hey, me that say. Last time, Mama, when I get a lady, Mama, when you get a lady who wants to marry and she's not lazy, please let me know. Hey, na me who? Sonia lazy. Okay, Jojo said, women always pretend just because they want the men to marry them. Some women also don't want the men who think far about their future. It might be a dream, my future, because of very restrict to certain things. They want the men who will buy them iPhone 6 Plus and expensive weave-ons. It's true. Clothes and creams. Some also say they won't wash or cook for men. I'll get and read. But you come Instagram page at Akuma Mama Zimbi for commenting in alcohol. Na me who a man on swa. Omo lazy. Oh pesika. How do you see them? Can you not try me? You may be a line said on. No. What do you have to say? Sorry. And I really can't. Oh. The program now I'm sharing in totality, no. I saw one thing. It was a nice program, but the Ghanaian attitude of lateness was one of the things I saw, and it was very hurting because it's a program where people pay for it to have it done. Our software, nyami software, abono homodin, they're free. Just for free. Let's come and listen. No, we have to drag our feet. They came late. But yeah. After I point, you know. Yeah, but forgo that. No, it was a nice program, and like I said, no, people who have, in quotes, I want to say program where a mind program, no. As I said, almost started reshaping on my dream. Because find what warrior you can open up. But on warrior there, wear your drawers now. Oh, but people are only looking at say, the educative sex aspect, no, in a program way. But the actual thing, the ye king, the uncle for king, the ye can hey, oh, seriously. And then my pressure so bossy. Obi sinitiasi. Obi and share no. Obi and share no fanka, but the need home a quarter to 1 there no. Aye. And people grown. And But forgetting about some of these things, and I beg people, say me through be say, yeah, share no more. Near me no money any because na me nearby a can. It is true. Or people had no see for the back crop no. A can find who say finish through. I wash Atalia was shiny dear. Perfect. Yo. But would you only Italiano na near was no.
Nakata o dey get too closer to and that can you no dear my money man nyina I'm only saying because yes obenyi ni shoes esia asemaba abaka say I die with my socks socks no things you know and obia yes cleanliness is next to godliness. In fact, me dey snack a same Reverend Grace. Yeah. Mama no not take platform so no. Yeah. Or Reverend. Yeah. One na your program. And I wo ye. And I invite me say me mra. Later no more but they came late. They came like program no so nice. And also for penny so can send be brea. Yeah, and yeah money now chana but what the aka you really like it. And then the obia can be seen there. Said do one now what did one na essay any one more me my bonny bebre no eh one more and maybe an omo na nyina esi asori dem a Christopher a Christopher ma a Christopher wade a Christo o Christo ni a sorry penny a sorry ba e mekuo penny e bi anama wo tuni ni wo ye na futu ko de ma ne ma ene ne namfo bi ma omote ne ho ne ne wo ye no se bebre but ye beko so asuade what of it as ya kan se bebre yes mo ani na ho ebe asa wan tehwe mo ani na ho siesie ho di wo ni na banya obi ma na wawo me bebre ho wasen ko forward bebre waku nipa bebre wo yaro so minimum adro me de kwa san obi emwa ena yaka bibi di wunya bibi jojo wunya obi na waka kire no odofo me akoma mazimbi ena me mpani fa kokodam yetu emu esi ho de di wunya de jojo wo de akoda na me ba bie phone line si me bonya me so mpaye se wo calls ne beba through na wo pay mu aka ne enso yetimi amount akwantire bi netimi aboa mekoso ada anajo insecticides spray ase odofo ko tobi ebo na efo anonso onam ekum mu anyinara tafre krodo nso entuntumo say tiger mosquito say de insect bia say spray we e kanwa a dead anajo black mosquito coil enie extra large ni hwane ye kama eno nso no ekum ntuntum bia ekum abo bia otu abo bia otema bia otu bia ekunu insects no ekum omo me pa show obe from me say sia e was 0302 211 701 0302 211 702 211 703 211 704 Justice Odo Ahomaso me ma kwa ba de Odo Ahomaso. Hi Justice me ba jo otemenka. Hello. Hi Justice. Yeah, good evening my sister. Me da say me ba jo frefi hin. Me sure no juma we wa. Ye da ma say so munya mre na mo hwe ye. Wonni nsema mo na. Me pa cho ma o television volume no emra phone. My son, I'm getting feedback. Okay. So, this is my more kind of. To do on me 100%. That's why I'm thinking, Yami, the Hunyami, we are social memory. I am here. It's one of the the power, my two say team. Okay. A man was sitting brow bed. Yo. Okay, me da say. Auntie Lizzie so Odo Ahomaso. Me ma kwa ba de Odo Ahomaso. Me da say. Me so me da say. Na Lizzie frefi hin. Bajo kuma say. Hey, o say kromfo. I salute all of you. Me chi oti kokoso. Ahima fo nyina. Any man egu kuma say o ma sha o dross. Any man no ma sha o dross. O ma je o hudie ni nyina.
Me Chobia. Me that's Odo. What's it you? My program baby, I'm a friend, I'm going to my family. Papa, why lucky? What's it you? The program can clan say. The name is Puno. What's it? Me Puno. Okay. Na me no ho no mo ansa de ware. Na ebe ware ni mu no. E wo ho no me da ho no ma wo se anajo. Na ma bi frefen be ma di. Intinem be ma na anajo yo frefro sa o han pa yi so sa kwala so e nte. O se de ja mo do mpeska stress na me ti yo de ma. Inti la so ni ho no mo na ni phone ni bele na mko fai. Me ko fai no na yo ba. Na kasa. Na tu ufa phone o Jesus say. Me see hello mpacho wani. No see o. O hwe phone ni wa na me mpacho ti ka ka ba. The phone me man. No see. Ite o ba na maka share no phone say. Na o na ka say me fa. Na me say me ka me fa ma so ni be me bi na me fa nka me go me fa ko. Ana me de mi chat. Yeah. So no ba na super face na ya plans e be wa re ya bibia. We bu free am sister ne mani na mani so san fa ne mani ko na bi tia fo no. I mean Thursday o ba be wa re me na o do wa dey. Abi so ade san se na ba be tete. Okay. We bu free so man pass ne mani na so fan ko. My mommy who sing say like yeah ko. No bi sa me na so ye nko na me se o fan ko che na bi tia fo. Be mani mami ni hu se moko. Me mami. Ade na otimufi o. Obaye ho. Oh, okay. Oh, no abaye ho. Oh, okay. See, na me catch man so on me say on kwa che na busiafo no. Na omo hwe se nyama ne ya. Na man te da bi. Oni me. Nti say this because am kala enkan chen. Okay. Me born amane na. Oka je say ya abotre. I never really stay and say na me mate. Na me ku pa me so say no kwe na back. Oni ni mi hwe na me see you mate. Na ye wari we ye tire no. Sana mana sa frefen. Na mani frefen. And any pana o so oni ni hwe na oda so frefen. Na me text me send ye wedding pictures ni ade nyina ma again. On from Akwebo. O me send wedding pictures in the man. Na me twa so. Se mi ku ye na me ka say so wo ni ngwase. Den kwa na oju asasi so. Na se say wasesa. Mpacho so. Inti ya ni na so friend. Afi de me madam fu bi ka share me say. Hello? That's good. Me say. Being girl no, when girl no pa. Na Oh my God. Hello? So sorry. The line that's a call. In fact, not all come very good story, educative story. What was say? Or Bema the panic on no, nya girl no. Crack. Or why you not that's so fret no. Na ya dia wo ho. Ya dia wo ho. Me Kenya so could this albana cranwa. Or protecting a home. Condom me I won't shebi. Your branch. Where do you just such a crack? Memo akwa body Odo Ahomaso. Me pa show television volume no high. Hello. Mason Brian Chubajo my volume nin ko from why. Do ma me fi damasi. My volume nin ko from Mason. Sound Bacho and watch your no ma dwumwe ni kakra why. Na ya na Mason please. Me that say. Other phones so wait me afra 0302 211 701 0302 211 702 0302 211 703 and I face 0302 211 204 704. Right. Hello, Augustine. Hello, yeah. Yeah, great. Me that say. Good evening. Yeah. My chef from East Legon. East Legon, great. Yet you. Okay, yeah. But me show program and it's very interesting. Me that say. Okay. You see, I'm banana by some of my young guys. You see, you're sure 2 months. I think yeah. You see, about you see, no like
who girl ni won free or a nice girl. But only ni suba ba say only ni tina for some while. Yeah. But wọ́n say girl say who ni suba ya kakra to we mami. Ope iPhone 6 Plus. Ope we very bad. Ebe maye be money say kwai. Oba no kaso ope iPhone 6 20 plus 1000 plus. No one needs a car. Why don't you tell her that you cannot afford? You see, sometimes someone can say you're not truthful to yourself. And money be some phones and then pay ya. More try get it to them. What you say? I'm just looking for a relationship where Oba na baby son a partner baby. No one can say, sweetheart, this I cannot afford. And me buying this way doesn't guarantee, say, indeed, I'm going to marry you. Or you are going to be my wife, or you are going to be my husband. This never were a world of things. Yami Antonaya wa Juma. Ubenya de chin say. And Timosono, you should be played to them. Okay. Thank you very much. It's very important. Okay. May I say, sorry, Auntie Lizzie. Hello, Oba. Hello. Aha. And what's the worry? I don't know. Question a question saying. Aye, me na me de. E question na busia for na ni. Yeah. Me de call no. Sana no story say. Girl no cry ma me ya we say oni mi kun twempna. Hey. It's a shame. E me call kan sa cham no show no si aye. Ono obi sam say me kun ni bi sana me bo ni no say. Me kun no oni say nana no ene ne twempna. Na mimi kunu bepe no wanka nche ne se owoyire o ka che ne se oni obi awo na ba kwaji akola na ba na one ne nana no abetina na akola ne nana na bi o tware no o se me kai se me ma no sa sam ne chem no e ha me pa me ka che ma me se jo ene me da ase se me hu sen ya oba ne mfo effort yeah e mimi kunu mfo so intimi da na ase intisi ano me si awale ne mum de awale awie court awale intimi be se me ne no ina enko court na sa wale ni e be jaya ni e jai say that oba no ope no so enti odaso ne hihye oni ni hihye ho no mu na me koka kire ne maame enti be na otwumi ni krampo ni ya wale ya so krampo ye nya wan ya enti ne say bia na say ya no be ya de akwa wi enti ni say ye di amba amane mba e bia say me ni so tena ya ansa na ye ba bewo and so say echo buy to me ko gu mani ma sise ya ni ntina de me kan say emra mo te no a anka sise mo di mo ho na ebebe mu no eba ni ba mu na wani fra ye waso sisi so because suban we would wani to ho and emra mo twempra no empemu agronim na mo hwanka be hu so a womanizer and I say he's a liar. Se ma wakachi onya woni so wakanse wo na odowo wo na obewa wo won jejew o ma obunfu wawre ho be na rewo enso hwe sei wa na ono na ni age na wo rewo na de me dem so say wani abie ntem e ma wo tu wana mo wo hwe na wo ntimi a tinto wo nye the only person wakwa wade a wajan de me count because you are young what do you fear me pa cho mo 25 years 25 years and abrantes what do you fear mpa cho no so 26 years and one kasa wo wafo no wo oba no wafo no anamambe no otu ho be no so wafo no ma wafo amane bo ma amane sa suban ni bia mo bi mo kwa awade mu mo so mo ma wafo amane me nkancha me maame me nkancha me papa ehu hia so mo maame ehu dodo no a mo kwa awade na munya problem a mo ntimi komochi e ma mabusu ehu no aye bia emra mo tu sana mo no omo hu bibi e ka kire mo e na mo antie enu po no yesra busu ne a wo fo ka kire wo se de omo mo ka kire ye no wo ba sabije na naigu so a wo ntwa kina ba woro enye de a wo de hie no entimi sra ena ne agya ebusuafo a mo tena ono ye tena ware so asofo omamo mpanifo ehimanum ne ahemfodom awade no ye remu na ne ma akobasa
Musanyina, said the Mujina Yano, Equaji Manu Yamono, Nian Cambodin Musam de NC. Na NC Akumaya de Dawson. Emma be brave, ho. Oh, my Jamanumu, Yamisama Tonchain, if Sabemana Dadano, be Obano so Dada. You can't say now, say chain. You can't say just say chain. Who go more so for see, eh? No one shall put asunder. It is not helping. The reality on the ground, it is not helping. When I'm in chain, and I rest in the member can take a soon for so. Emma Titi. Anka, we are suffer. Now a church member catch us said, Miku yesaya, Uba adviseno, says seek for divorce. Because Muswa, I never prepare what dear, Musi Debbie, ye shrasso. Yes, that's what you are not some. Maybe I'm a job inside them inside. The action should be now. Because don't let me for bonnet in check. No correct. And why? Hello, Kenneth. Hello. Me da say. Me ba cho Ken afrefi. Acho frefi tamale. Tamale to. Me da say etio. Acho dia ha mene mere. Good. Ya wale no 6 years ni. Na mene no wo sa na ntoka bae kasa bisa. E wo yebusi no. E dia na de ntokwa ne bae. Sikasem seminiska. Uniscan wawa no. Because that time na me wiska na me business. Oh, okay. But yes and wayale enti me boka wa yale ho. Oh, sorry. Nti e ma store ne guye. Oh. Nti yes and woni mamne papa nyina omunni asem biaka. Oh. Oh. Nti ba sa na itire nyina ano san be yi sikan so obekumi. Waba no. Be 12 mo oba no. Oyire no. Meyere no. Oso obekum. Oso obekumi. Ay, now e de wi. But the sikan is it too. Me sikan so asa. Enti obekumi ya pia ko. Me ba one, me ba to me ba. Wo sikan san no. Na wa fi awade na se na. Bebe o no mfrim. No da so. No that's all ba ntoka ne ba. Then we wesika na de pemba. Oh. Okay. Enti ahomachi wa sorry so ba bekum. Nti yes an me ka kire ne papa. Ama no ono kra board de me maame. Obo me maame dia. Nti etire nyina no ne papa ne firi ne fie honom aba ye fie honom. Eso no. Temi kra manya lake ke hia se wonpe adro no wonfa ngu eduano mfa mam ne ndi ne mu. What report am police? There be man country police man report. I important so be report. Enti wo sorry ahomachi che no sa no. E dey dey see. Wo ye dey hu so the sika ne be wo and all the sika ne be kun. Dia me hu ye no. That day the man dante mo me call me down for bi ho. Okay. Me the store ne ko ma me down for no bi me down for. Onu nso ye penyini pa. Yeah. Nti me the store ne ma no aka tem me drufie ama me nka hwe ntire no. Okay. Nti me drufie no. No ati ho no. One day. Okay. Nti tama me didi wie na me ko bet so no. Oh, na dem ho light wo mandum light no. Oh, okay. Nti tama me hu so oba me nkyɛn no. Nti me twa ma ni hwa na no akuta sikan. Dey sikan, mukasa sikan, ana e dade e do. Ana e kranti. Sikan ya yedi twa ai sikan kitwa yedi twaji ni. Anje ne sikan no. Sikan. Aha. Kitchen sikan. Ai. Oh, no adi bam so. Oha na me nso me yere. Me pray se me sole. Nti me sole he no. Wan sikan na nyame. Hey, uncle de bewo. What to ya na? Me tama me sole me pray se me ji sikan no. Wan pene. Oh, nti wo na me bo na tu form. No suye, nti wo suye na mama me efiri ne dem dwane bae. To adwane bae no ka se adenti na ekuntoka nam se wo yi sikan ya ba me bet so. So be kumi. Enso wo di kan ya kan tem se me ti asasi so na me kire me ho. Obe kire me nyansa.
The Maya who say okutasi kan yi de obekumi. Okay. Oh, nti me maame bu say I didn't know who yi sikan anajuwe. No akache maame say obekumi afiri wiase. Hey, otimi kan so. Ah, what kan ye? Say oba no we. Ah, oba no say ne papa me beka asa no o fa oba no ko ni fie. Oh. Ah, so what say me tie ne ba no. Oh, okay. Aha, nti o de ne ko. Kan okra ba ko kire me. Emma na sika ewo wonsem. A wo ye baima, wo ye abrantie, wo ye ohene, wo ye nana. Aye bo abedi no. Se na open ma kakra o. O se na me yede. Me say, time na sika wo fie. A wo ye adwuma no. Na wo na vo bebre. Emma no so bebre ba wo nchen. Na open ma kakra. Baby, na me mbemba because me wale no. Ye wedding. Nti me call my nti ye wedding na eno ano no bebi atwa. Yeah. Wonti nko pa ba biom. Because uko fa ba wa ye bone. Na wo mpe man, o yebeka so pe ma. Aha. E kwa ben so, anadi material, e no dey kan sa wo pe ma. O se kwa be so no here. O hu no ka sa wo pe ma. Ah, se sika no, sika se miniska. Nti ka me ka wati me de pen banti na me yere. Me man sika no na me wuska. Na me say this time why only to assist on en ye djuma bio. I see. Oh, nti en ye djuma bio no bera manyiska. Yo. Ana wo hu se me ne wo ba ka sa wo fon yi suda. Me walo man fro bada. Okay. Me pa cho advice me de be ma on say. But mo dey report e wo police na enda ho. Very important. Because them o yiri so nya wo obekun. Wo maame ni wo dance ni, e fi say o kan wo maame so anim. Enti wo kwa ma wo maame ni wachi. Me ba jo ati ase. Because na me ka say. Me ka say nkofo mfa asam nche. Wei. Wan sha da bi na akosi. Enti ko report si wa. Very important. Na bia emra na sika wo nsem no. Wo ye ne boni bi, wo tete no. Wo di na tem. Enye obi na ka so fi mi su ko de chew. Enti wo de asie ni tim. Enye sika na wo ni nti na wo ye o. Bibi o. Enti wan kasa dwen wa adwen. Say in case one offending no na call and apologize. Mo betimi asa ware bio. Say wo pe ni bio dia. Na say wo mpe no. Mi pa cho hu hia so ba ware watamfo. Obi an ware ni nua ma ne ye ne dofo. Yo mat. Aha. Me da say. Yo mat. Hello Evans. Pacho. Hello Evans. Hello, I call you mama. Me da say. Pacho frefi. Pacho frefi Tema. Yo Evans yeti o. Pacho, you obedwo me footballer. We a footballer. Pacho. But because of your training so your camp and to me embassy sir. But me no obedwo. Na sa obana me wo no so. That's 2 years ago. Do me nin kemo that should be getting me one on should be on you aka na me tema. But I said you say me kwana me base o me bi say bia de me man no so tinya se se me ti me ni bibia o tinya se so and the men for so me. Okay. No na me address na we ton man wa tire na djuma no nti se bibia o ni sem. And so no automatic make it get na senti ba se me fani bia se de implan agona no to see the be na person no be na me ko ya ni ho ade ansa. Of course. Yes. No so you Martin. A very good idea. But said you say me be man enye djuma be de we say be man enye djuma. No so Oshemi no, when say me, the man is Juma. No, maybe hold it. What they fra. When you be a champion 2 years in it. Once we a footballer, and sometimes moko camping. And to ba say ya, oba no mami a hairdresser, watch na Juma, and to what taking over from the mother, right? Yeah. And I want to say, who feet will camping a bar. I up a one in a da. And on the swamp penny. Na woni ne beda over so ne da koya ne ho ade
ena won so ka se say na obey dey hu say obey ma ne ye adwuma sa na wo kire yes enti wo kote no e da wonsem ena wo de didi ma na edu ne so moa de pi wo nye sa wo se wo nye virgin no me nye virgin what do your baby da no okay me say what do your baby da yes of course on your first girlfriend but okay so on your first girlfriend David. Good. Oh, no, my first girlfriend. Good. And say, man, no more jaw, meba. And man, no more jaw, Mohoma. Ah, who did it? One more, woman. Pato, Nanta make the Be him, man, no. One on your virgin. One in man, a dada. Some man who can say, I was so moon so cotton, sorry, no. I want your more die, you know. Who are a woman? But now, what do you want to disturb this one? I don't know what is self-discipline. But honestly, no, why would I but me would I? What can I say? Oh, no, never virgin. You're virgin, you didn't qua. No. My call, my own because you have learned from experience. Why wouldn't we force? No, Bana would die. Don't just say she's fertile. What bet me a woman? Now the person would dino. Now, what testing her say? I know always said I will cut a cassette. And I said, it's me sorry, I ever. Impato, Impato, you. Meet you. Nature may cast 7 minutes. Me couldn't let me down. Me pacho. First, no, and I said, beer. Nasa baba wano, nana swansi. 7 and year fra. Say, Odo Ahomaso, 16 years and counting. Pacho, let me, I can be after me ex-girlfriend. Oh, ex-girlfriend. Me, here, ex-girlfriend as somebody. The American say you've got an experience from somewhere. Okay. What make it notes? What was share will be? What's some dear? Although me were born one. Me nyama own son me di me biom. So what permit dear? Why me one dear? You either take it or leave it. If you can't stand the heat, you stay out of the kitchen. I don't know the rule. And yes, more can make us okay, funny mammy. Mamma didn't say Obama knew. Me say wear your drawers. Okay. Football, I hope so call when Nimua. For cutting soon, Sam, and yeah, mappe. Testing the mic. And wow, who carry I won't call him. Football is no magic in one more, yes, sir. Medasi. Thank you. Hello, Gifty. Yes, good morning. So sorry, my dear. Yeah, my body Odo Ahomaso. Hello, yes, good morning. Yet you. You, me pacho me problem kaka. My name Odo. Not for me. Me pacho me problem ni ase. Hello. Gifty me say the okano. Boys. Me see me ni be ma bi wo. Mo twempna. Hello. Yes. Be ma ni be fe mi no. Ka temi so wo baba ko. Okay. Na so woni ye girlfriend boyfriend na mu ye na akola ni bae. Hello. Meet you, sweetie. Go ahead. Meet you. Hello. Kasa. Na so girl me ye girlfriend na mu ye na akola ni bae. And I see you, and I miss my finish. Hello. Oh, Kasa. And I miss me penny. Hello. Kasa. Hello. I am sister no tie the American. And I miss me penny. After you were you been be 5 months. Hello. Be Kasa. And boy na be catch me say. Mi bana. Hello. Kasa. Speak. Meet you. After 5 months, I went to Kakra for the no. What's it? And Oba mi ho. Mi bani mami aba. And I'll to be DS man. Hello, sweetie. Yeah, frozen. Osi. Hello. Kasa. Hello. Kasa. Osi mi bani mami aba. And see you to be DS man. Obedi Christmas. 2 months to Christmas. Obedi Christmas. And see what I mean, Obeko, DS must be our Obeko. And I may be saying, say, what would you only Nipani ni hobby? I say Nipani baby, yes. Yeah, Ade. Sister, Ade. Casso, Nipai, why up to Nani Lucas and then Minya Koy. Oh, condemn coaching. I'm a catcher, me say, to say I'm meaning in a tube. And see me better me catch you say, Boabi or
Mini mo bi e mema de meka say obetimi a hye dem asu be ma no ne yire tu kwan koya ade enti odi free for 5 months no ne yire samba e pa cho obesu asu wonsunsu a forgive him and then go your way. Never check it say when you are bia when you STDs bia why wo be man ne ba wo ho say den wan ka se po prima na ware wo waja ho man edi wa have more excuse. Sometimes me ne mo kasa monte penifo ne mo kasa monte kotie die ne be ye eno ma yetu wa wu Auntie Gloria ma akwa ba ne Odo Ahomaso Mpasha mejoso. Hello Gloria. Mada Bem cho Gloria ka se wi a yenyi nsem na ne nsam fa course ni bio. Gloria mitio. Mpacho we de me boy bi asem na mpese me de tu ja kasa. Oh mani mra mitio. Kasa. Ai. Yo. Me na tuna be 4 years ni me used to cry school time. School time. Me say nice. E ko ne de say I wo bem na Yame Adom na warebo man Kenya she because me ma minim no ono so ma as a family nim ye bia nim ye ho. Gloria. O che say awone mra ansa na wade na ba. There be aware ba. Kamepe by awodi kan kopie mu. Oh, okay. Na say family ni nyina ni mu nti na enye bibi fufuru bia. Okay. Nti me ne netina no aka be 2 weeks na mama wo no ono so na watu kwan. Oh, okay. So oba me like me fan the phone go through on you free. Okay. Me find and who say was send the girl be message any new maybe. And I make bibisa say I na we obi a onim say me no tia me no nyam. Oh, first no answer near baby date so now open ma. Onim so open ma. I first na never really no pen my bed 3 years ago no by Ujai Crama man who said you. Oh, I see. To me who so assistant. Okay. Ain't it now me who say message and I made me frag you and I'm say mammy. In case so about so pedia. You will be on any on Oh, in any side you join a tree. And I get on the car say you what it. This time and then it's one man or so walk ball. Mema de omo pebo mema de wanfa omo man ko hwebo ana omo buo enti mo fie mo TV ho yo bi by was wo kwa ko hwe DSTV baby boys baby kogu omo ko hwebo ana msio mati mi tu na me oh esa de ma me nkwati na bonti na me ntwe na me nkwa na ofia mani nka I see mi na hot na ekobo 11 ombada no jineli me sa refie ono man no me ti say me next house no na dan fi ibo ni din say ompie mbra na me ko na me say ana me sa san ye nti me san no me pie no na me hia oni girl na omu pie free free no chese won chen wan oni girl na ko she fie bim ai be won odi no ai akwa de fie just next house ana mbusa again say mama adna usuba ntisa so girl na suba ntisa uku no onye tie me say wonya wo wow o de man pacho mama nkenye na wawo ana enti me bis ma ai ma wo sisi dia ma wo enti me bisa again no ene enti nya nka hwe ana otinetina enti ba ase ne ma kasa ba ya ma me wuwie ye no awofo nnie no se me ma so ompini ma me ne boy ne ntina good enti echi ana me wo no na girl ne frame ana so opamacho na enye me boy no ana ye no no ana ba e ka se o ba me boy na danfo na mka se no bi a me frame no kasa na o ba me boy na danfo e de aba ba e de no so no ba be sa me boy na danfo no ba e no ana me boy na danfo ne de e friend me so me ne boy me then boy need to free akwentu mba ya me friend sa girl na me ne kasa if you no na girl ne friend no mpiki enti ono na danfo ne friend se girl na ba honom no se me hu ana ko na se photo ni nyina free ono na danfo no oh enti wo dey ache na me it's say no dey what like was have a pamacho was sister am I say me say hu say life ni biemba akwese dey ya ufo ye ninti mi hu se me nsa ne ntina na kana me na ntina what's your friend saying your friend me Gloria would you dey say glory to God me dey me ne wa anka me mane wa me
because beginning no more champion was from school no when who say opema and say bia na motena bia nya papa masika kakra me di nsem obedi watema di masa ma bibia ye mesrew enye wonko na wo Ghana ha asasi so a be ma nyemo na wanwo ba na wanwo awo ehia so benya wasomdwe me de me ma ka kire wa no as me penny for ha say ba be nsem ni nyina no na afa yes afa course ni biom me dem wase course am afra nyinara mo so maka nyina eye but sometimes me hash wo so a na me ya samutimi jam ho na emema bi jojo mo na ma bi jojo mo ti an matie mo kakra na ya san to aso na na matie mo kakra na masamba back set be ya mo be hu de meka no nyame asem na me catch them no oba nyame ani onyam na adadi se oba hye wo ho so wo ma oni mo maame wo so ni me maame enti na ehye se wa wi munnim adua mema bi afa me mpanifo me mama kwa aba edem asenso ena nsem gu ye sere so ye besinsi ni nyina se kama aka wo ne de me de ama yo me da se yeah akuma makasa asem wo happen se obi betimi afa kwan bi so oba bi wo a wo ye lucky oni be ma betimi awo mienu me ensa no aye na ye fro fe na kwahye oba na ni monyam se me ma sa na omusa aduane so furu wa ye ni biem ma no a omu nhye omu dross no a ye nya ohun ade no me ma no afro no the ofre your car say a video 25 years opesi ojai e say kura 14 years na started odi wo we do awaw we see afikre mai we di wa ne wawo sebe die we di no wo keka bom kura e ya che obi a waware 10 years be man so nye ho ade me ma ne binom sebe obefa wa ma won so na pu afiri wanum styles ya hodo a wayiwu wo ho afono no eduane funu wa ye ni biem da biem wo di so ma ne nyinya eduane afono no enti wo be pie so ma ne nyinya ohu afono no se bi me yi obai mi sisu no se be makura se o penamfa ho ma no se ne hu sipo ene se ne osi hwew okrokro awo agyawajo se kura mi se mi manyi papa bi mo bi ka so pe me me di dese 2 years and now 1 year wale me no me fa me ho ma no a Trimudan kwa medie because oni ye na fono no nti mayua no mususu me ma no wo bremu wo bre wa ne wa wo 25 years anka hu so gina hu ka fe kwa nka wo be ka ahwempo no wa asan your wedding say wo hu afono no e na wakofa oba afoforo afi na wo si wu jai yen awie no be ka yen ye hu wo be ka yen ye hu ena mi bisu maka no radio pen sese ma hye me dross meja ware meja tutu bono obu owo a wo jaye a bia 10 years kwa na wale ye o ye ni pe nyina ti nya pe o obu o be ja ne nne o nya 2 months ko no biama na abaye na ayeforo enu pose be si ye mponya me nanim enti se wo free se o hawo yi mu a o ye meja wa ye wedding se ne wu kan yi o se wo ye ne kasi o so ko san yi o ye adu nyina ba mu uni nyame akantam enti wu beje ya wo si obema yi twempra wu beje eni 1 year wu beje tu fi se wu jai aware no ye enwa ko fa ni wura enti bet court betimi egu no di 1 year plus anke betimi egu no ba what eni the 25 years no ka drink process mami adishi maima one worry eni a year plus now person jai anya possible because the wedding am making so that you don't know where they know because the process of divorce sometimes it's over 3 years because of my chama ko separation ayen se be bro ti ansa na se ne wu kan no wo be jama na otokra passesa na wo 30 years yes 25 years ansa na be kon ye be jaye ware no kra ma se wasi obu ampa no na 30 years na wo dwenti se obi onya 50 years a wo dwen afenu aho ofe nyina ateko it's 50 years for come nwi biem o da bi se ne hu ya wo so fe mistakes ye de aye otope
Na by that time na wo nwenwen no no de ne ho ato no no aye fresh o de kwoti ato ne nsam o de fresh e na odidi ko ahụ me ne won wa ye ni efisa 14 years no ye de ya dey mo ye de huhu nye ye hu dabi mimi say ma wali say si ya mi kurufun me mfa oba no so ofre ya ofi no fa ni kurufun ni ade no me de to me no nye polite ma me ehu hia why you busy ma wo hu na wo feel say aware na me kan say aware ese wo ji ukunu kredi ehu hia say telephone ma ring ma fa no fechere no kan fechere ehu hia so if mimi say me to yi despite say phone mi ni mu kese nanso mi ni mu kese kra me mpeke me yete se kraman wa hu samana o fifi funu ni obehu saman ehu hia o tete ni kunu no kese mu ba fun ada ne kra twa me ma e na wo ko hu ye na ye den kese wa ko hu so wo ya di wani so so wa di wani so ana dada me boa wa di wani so afa di ebiem enti e ma no wo nso mo dross ne me ma no fechere mu a nye mu nyina na mba lucky na be ma na waawo na baby kro no say me oni na kasa e she wo say no wedding pictures come on e wo fa na wo be na do so onim si a wedding me ba cho wo so onim si a wedding it's unnecessary cry twi mu bulu wo obra no e no na wa bo Mr. Nimbe kasa sesia ba me feel so brand de wa bo enti na wo say wo ba bia abrantie bia be me bia wo kwa wade a wan kasa wo savings kakra wakase wosisi so kakra ba wo de ebuo be ma wo yire na yesu de ebuo ama e pese ne bibisi na hwe na wontimi na obekwa wokwa you are not depending on him or her misreo e ma bebreja awade e ma ode omma eko omuhwe omma no because be man for so ye hwe so betimi ahwe nkwala no enti yakodo so kra ma no law rule order say every month first can kra no fanko but this sense oba no won nsa no dwuma a onim de obenya woni ma ho de binti no wo guso hwe nkwala no kure na wo a wo ko nkwala mi na me wo jama wo nya hwe siesie ho sie o no kure bua wo ho sie ampa benkum be jare nifa na nifa so jare benkum e wo mo se be ma na o ware wo no e na sade se wo so hwe wo fi wutini kosi wunase but ye kwenfu ma ye dona ye hu kwadu no ye ntwa antwene ye jame ho se da bi e kombeba enti no ba wo ware ye wo so wo ye adwuma na wo save sika e fa hu kobo na afofo ma wo mre ye de yekro obia ami efrie atoto wo ba oba wonyem wo say me kun fo me makofa ahwem na we na hu bibi na afenti ye we na hu bibi e na ofenti ye sani ma na hu ye o ji wo hu di believe in yourself know yourself get your own swag but respect wo kun no asemasi kweko ade mani anye ho no kro nyame anim ni the next time you do I will leave the marriage. Because me sisi no sisi me. No correct. See, there were more beautiful ladies around. But I loved you. I respected you. And then I married you. If you misbehave, I will sack you. You see, it's about time. Yeah. Me and my son, make petty things, you know, and destroy it. Self value. How do you know any day? Eh, crashing. Eh, here. Could be someone what you want to say no. We form over 10 times so on. When I was say nipa here 8 hours sleep. Na me madam 8 hours. Na also be call WhatsApp so. Na better 4 hours sir. It's your own health. Yes. It is good to advise your wife and husband. Yeah. But who just say what say a chain one. What if you be 1 a.m. Ah, no, what no one turn over bed no. What the no work of funny phone now so. One na okuno. Wa, e hu hia. E hu hia. And I do not mean that you near mine. Because I know my fees. Yeah. Uno my fee go light wo I witness you near my anytime. And the would hear phone so chop. But one we see
college ne kan na we free with Ken. Yeah, Ken free not. Can about the wife second ya. Second serious you. Enye adia edidi agro. In fact, odina no aka. Now we see sudua. We see sudua. No make attempt no. Unyana obekunu. So okacha nkwa say we lucky. Ka poison po na person me. The fact of some oba we worry ni biebo. Unyawa. It is ne maame ni papa. Abefa ne ba no ekwa. Thank Lord. Ebo wadosie bi na wabefa efiri wo so. Mini abema mesre say oba minim say wodo no. Minim say open asempa but onkwa ehun so hia pa e de ma wo busuafo because okuwa wo maame that is it that is it hwe nyame adom wo boa no oyare ye uton ho japade uton storm niema edition he didn't appreciate why appreciate it that is the fact it makes sense so betie me pa no so betie ye dia nke be yi a na se nko betumi a nka ontwe ne ho nka no ma me di papa kra be fa ne no so betumi on fa ne niema ni bi nye den ensanka ho no fa nkonkoma no no pepa ne nsa so betumi pepa ne nsa bi so twetwem pana no the fans so twempra kra na to go into that extent e many be creo they make can say to go into that extent of making an attempt of killing me oh no serious she has moved to the extreme many be creo they make can say just she has moved to the extreme it is moving to that extreme be man here raw wo de what be da obekunu na awo no ebo kwa ni nwe bi kwa be obekunu na wabo ni pa na boy na se bi so when ko be simi akofa gang no mind nyama bebre no ina guy na Evans footballer no I will say girl no on a girl no uni ma dey bi say look me man kasa so person oba person ohun say o kwoti ye ejuma na say ye ejuma e o flap ni ka kwahwe kra me ni jo flap ni ka obo hun say onyin to ba ni so enye ni so obo hun say flap no say definitely no ne ho be sorry obo hun from the flap but the fact of the matter is lady no has gone through in quotes an experience of course so and I salute her for that and in the past experience no that is what is building her to the future it you know the Evans per girl no so pen and pa on pen as some American say so say open no let's say open and pa or so to oba say she has gone through even the first child no what she went through no that has built her to this stage. You should understand her and let them move forward from there. No, so pena only there, onkoye no ho there. Na what you asem o kan o so wa wo ba akumpo no do mo da. Se obuga no force. Obuga no force. Don't you make a chair ni say. Obu no force ba o titwi o kan e. Ono do mo da. Sebe. Anything na make chair ni say. Obenya oba wa wo da no wa no. Na wenya ah de nyime ye no sa mistake no onsa nye bi o mo eji sa oba no oh yes zambejinic lady yes onye bi o your oba asma and you should understand her into onkomma so your footballer nti una kura ka ka no it no o medi me come ne me such a person no or you very respectful was na ni ma me ni we say na we say me cut here adwuma footballer ekuma gloria Gloria said the can say Gloria said the last caller no moving the issue by about phones need those kind of things about no akofa need an ho nchen in fact say ope nukru no does it love that oh marry no you marry no na one nya guarantee so ba wa no yeah let me say so open na because be man be patch before so she indicators now she indicators no what I'm trying to say because she saw the lines. That's why you look at the indicators no. Yes. You look at the indicators. Gone. Oh, look at the indicators. Because almost she has also me a mofra. And to both parents, I say family friends. Some family friends said in the manner, more the mama crisscross say. But another thing we have to look at is the peer influence. Because I said that down for no. And a friend. Oh, Bremen is a son, I drink. No, society. You know, by the best down for the feel. Na the down for no friend. A friend. It's ya worry for. Me ba jo se san yo. On se san. So na ya kwan. No. O se say no. The onu hu ni say.
guy no fa calls no fie ho bio enti girl no friend na down for boy no na down for boy no friend no e ma ne call here that is it enough say the fie na wall your next house na buy my also you want to marry in future when you yonko back akoda wo ho unyu anyare mpo de bia ho no share ni serious it's dangerous me nua ba hwe Ghana ha say 27 million no say 30,000 million no enye won kwa ni wo ba buy ma anyi mo no awo na wanwa ho love your life and save your life why sans nyo oba we nkwa no di no okwa adwuma wo ni da chi wonyi mu yei e bi no nya complication bi kakra doctors ma mu ni wo ho ni nyina odidi e ma foforo girl no so wo di no enye ono nkwa na odi no ma bi ka story bi nchiro se mo ye na fofo na wo yo ba na otimi ja me fan se me ni Mr. Nim ye member and madam for Mr. Nim na me ma Mr. Nim kwa no be di wo bi fia betimi adi oh when easy and easy 100%. Me sumet oba na o me fo nyina di no o rim sister me srewo mamu nyeja mo ho sa edia kofye ma pa bi wo mu fie respectable women o mu sika o mu pomu yim tete nu o ni ese me pa nkofo chow e mo mo sika no wo mo pa me ma chow se be wa me se o mani ebie because those time go buy pa be ma chow se wo sika de no po no me wa wo ori odo de ma obeti wakoma obeyi wo sika nyina no ate wakoma afa na odi watem minua wan ware awu let's learn our lessons. I mean, take some good lessons from our mistakes. Oh, gosh. But call the next one, so. This Lizzie so free. Say, and also. Yeah, I think we can because ni na link it up. Yeah, ni na link it up. Yeah, the corona. Me pancho. I know. Yeah, did you many kwa wi? And then some of the shima mate. We call la met through kra no a. Me shows we see no bebre. Odo Ahomaso we see no bebre. Na bronya ne ekoyi. Emu ani mre. Yes. We nya ta de mran sha obi anchewo. Eye ni bre e na obekọ force ho se wonya adwuma. Na wo koma obi ku adiu. Na ode yade ama wo. Atade kwa wo shine fataw. Wanye careful. 24 funye bi ni. 31st unya so bi anko. Na give the advice, let's go. Yo, me da se. Bronya na ebe you ma titiru azana doso. Ti na pa yebo ndonkomi. Yare ebo. Awe na achen. Muma mu ani na ho. Na mu ko nipa bo apeso. Ne ye ni nipa okro mu bronya wu ne ye peke mo. Ne nyina ma onipa obrabo wote ko wachi. Nti muma ye ni na ho na ma ye dem twetwere. E ba ho se bronya e ba bronya nya dwama mo. Bronya ye Yesu wo sorry a ye nyina ye som no enti muma ye ni na ho titru e ma Yesu awo ye be wo no mo ye be wo no na the whole world be ma bie ni ho a wawo a wanhwe ne ba ya che na tum ana ye twa ne ti e ba sa na ye ma ye na ye bre enti mu hye mu dross bronyan mo ankofa kofi kwa mu nyinsa bia enye bronya keke o asesa na meka mo hye nto asonko na wo ni mo hwekro ma me ya wo bada na football enti ebi no hu sebe we respect them we love them especially omo ye nice things no ye ni ji wo mo ho na football enti they say na ma me ni mo ho se me cut sorry wo dada na we footballer papa ebe ni wa she go o kampe do di ma ko sulia ojina wa sulia Mr. Ndi to member for na mo na wani mo na wani ehamo yeah ibronya yi bebe se na ye di kankan no abato no so e wo kona ahana no say we need peaceful yeah ye hia sumdwe pa because ye nyoma bia bia kan Ghana kakra ya ye wo yo nti fisro anafo kofi tifie nyina no ye masumdwe ni odo entra after election no ye nyina ye Ghana for we cry election in ko yes to ye nyina ye Ghana for Ghana ya ne wo ina the council driver for so show mo so ye because contemporary for no in fact ye very nyame adum keke na ma me kan driver for asemi nko fan ko John Tay school mo I nearly killed myself last Monday. Really? Yeah, just by his grace.
na beka drivers ne hwe hu sie pa na me nua no mo mema no so bro nya na e ba mpa o young girls ne hwe ne school for ne hwe ne na me kasi anya school for them kwa workers every wo wadwuma mu e no ma ho sadi e kuma me boba me and you do free oh sa me common yogurt ne do ina phones ina those kind of things think me hwe nyina hwe hu sie pa na kasi yare ne de e wo ho enya agro bi na ye didi e wo ho pa na se na o se kan o se anajo Close idea. I remember I just saw the pa. And you I just said spray. And then we yeah. He said to be a kuno. Na ne kuno na kra no. Eye obolo sun sleep. Papa bi. Hey. 12 hours. E shik boko. And dundum bi e burial. Me so ni maybe ya at least 50 Ghana cedis. Ko kan shi ko tubi na ton. Ne ja me ma chidie. Oh. Hey. Kadan kakra. Ebe ye. Yepe peace. Peaceful election. Me kopren tokwa. Yepe Rwanda wa Ghana. Hey. Kabe de wo me check it. Yeah. Me be se me bia mbo me dukui. Ne me bia Odo Ahomaso. Me bia me TV so me radio so. Ne di adesua mamo. Yeah. Oni a wo kire kom uwu. Koti kom nkun. Etwe kom nkun. Ebe funu so hwe ho so ye so ma yen kwan e ba wo fie internet so hwe ayen wo come Instagram page you the messages by me das what say my cameraman he's so young and energetic my soundman is super my lights set designers they are wonderful people wo call MCR producer director is super watchna enne enwumre ebe super e wo Odo Ahomaso Adom TV where your draws HIV it is real. The queen of television. My resource persons, and I say.